Abu Hurairata radiyallahu anhu oɗo ko andaɗo joni ka meɗen fi mum en andaɓe wasi en wuridi kono en andiɓe ko sifa kon ka sira maɓɓe ka biographie maɓɓe ko Abdurrahman Gedal Sakhru ɓe makete ko dawsiyankoɓe jeeyaɓe leydi Yaman ɓe arno ka ɓe naati ka Islam ɓe ɓooyi daari e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam saɓe waɗi daari e nelaɗo duuɓi 5 tawi ɓurnaɗo tagi fo fatike kono ko kamɓe woni aksaru sahabati riwayatan kamɓe ɓuri fillade makuji nelaɗo e sahabaɓe ɓe maki ɗo ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama e gama ga e nelaɗo Allah ɓe jamɓe kisi woni e muɗum ɓe maki wonde nelaɗo ɓe maki kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man naffasa an mu'minin kala ittuɗo e gomɗinɗo mana kala hoɓɓituɗo naffasa bimana o ɗoofi o itti e gomɗinɗo kurbatan sattende min kurabi duniya e caɗele aduna kala ittanɗo gomɗinɗo Allah sattende e sattendiji aduna naffasa Allahu anhu Allah kadi ittay e makko kurbatan sattende min kurabi yawmil qiyamati immorde e sattendiji ñande dargal mana si tawi heege nangi julɗo e misal a ittanimo ngen heege ɗon joddima ndin ka Allah ko ittanoyede heege yawmal qiyama e sattendiji muɗum si tawi julɗo no aani himo tampi a ittiranimo ande okkugol mo e ittangol mo ma ñawlugol mo ma wallitagol mo dow ha sattende nden wonta newende haray joddi Allah ndin ko ittanoygol ma sattendeji ñande dargal man naffasa kala ittuɗo an mu'minin e gomɗinɗo kurbatan sattende min kurabi duniya ko jeeya e sattendiji aduna ma immorde e sattendiji aduna naffasa Allahu anhu kurbatan Allahu kadi ittay e makko sattende min kurabi yawmil qiyama jeeya ɗum e sattendiji dargal yawmal qiyama ñande dargal al qiyama ko kalima ƴettaɗo e daragol ko wi dargal daragol ko tawde si to yahama naka jooɗe naka waale ko jooɗeteno ko jooɗanoma aduna ko waalete ko wonanoma ka barzakh ka kabru ha yeeso ton joni noon fowtare nden walla tampere nden ko ɓaawo dargal ngal ko ɗum waɗi haray hakkude ɗon ko darande ko yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin amma ko ko wona wiyeede ɗo sattende e maako annabijo o sallallahu alaihi wasallam sabu naadugol maɓɓe kurba on sattende nden ɗo waɗa mo juz'iyya ka jantore bimana man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi ɗum ɗo ko tindini ko ta'mim al kurba ko huɓitugol tampere huɓintingol tampere nden ko kala none tampere nde ittanɗa goɗɗo wona tampere andande toɗɗande kala tampere e ɓittende ko julɗo jogi sa ittanimo nde Allahu tabaraka wa taala kadi ittanoyte kala tampere e sattende fawinde e dow ma yawmal qiyama ñande dargal wa man yassara ala mu'sirin kala newinanɗo sattiraɗo al mu'sir ko neɗɗo ɓittiɗo wona masalan nangaɗo fi ñamande ma ɓittiɗo fiyo heɓu ko rinɗira ma mo jawdi mum ɓili si heɓari ballo hettatandi ma mo haqqe mum woni luttude sina an o rewri o hettata haqqe o ɗum ɗo fof ko caɗele si tawi noon a wawimo newinande ma o feggike ma o bonnanima si tawi a accanarimo o tampay o ɓittoto a accanimo haray a newinanimo ma ɗum ka wondigal kala mo wonduɗa tawi no newi a ɓittintamo ka haqqiji makko si o feggike ma a yafantomo ɗum ko newinangol mo gurnan non man yassara ala mu'sirin kala newinanɗo ɓittiɗo yassara Allahu alayhi Allahu newinay dow makko fi duniya wal akhira adna il akhira mana mo waɗani neɗɗanke yolɗende woni sabo o yiwi e ɓittende
aduna ɗo wo lakara wo Allahu tabaraka taala ittanaymo ko wiyete sattede ko waɗnamo newende. ɓe wi kadi fahin ka sharhuji hadiseje ɗen ɓe wi ɗo kadi yen faamu ko sattede none fuu ko sattiraɗo none fuu. ɗo na yen faamu tun wonde ko bani adama tun wona wi'ede, hatta al hayawanat, hay mummunteji ɗin so tawi mummunte no ɓiƴi hino tampi a woni sabu ha mummunte on heɓi newende, a heɓay newende Allah adna ɗo, heɓa newende makko kadi lakara kadi. Ko sifa ɗin woni ko fanda e nder hadis on, wona yontigi faamu wonde o ɓengure munden ma kawtalngal ma siɓɓe ɓen ma yimɓe ɓen tun. Neɗɗo natiri aljanna fi o yafana bakkatuji makko o natiri aljanna sabu mo yarni bareru ɗon ɗandu. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sifi fi makko, o ari o cippi e koloyru o yari ha o ɗonɗiti, o ƴeewi o tawi bareru no waliɗa eno laha ɗonka ko heddani ndu ko mayde. O wi innama asaba hadha alkalba ma asabani, o heɓi ndu bareru konko ko heɓiɗan kon, kono ndu wawata cippade ka koloyru ndu ƴooga ndiyan. O sorti mukke makko ɗe huffuje ɗen o cippi ka koloyru, o okkori bareru ndun ndiyan ndu yari ha ndu ɗonɗiti. ɓawo ɗum bareru ndun insinanimo ka Allah tabaraka wa taala, ɗum woni bareru ndun tori Allah Allah yaafomo, Allahu tabaraka wa taala yaafimo bakkatuji ɗi, o naati aljanna. Sahaba ɓe landi ɓe wi nelaɗo e bareru kadi no wawi wonde sabu goɗɗo naata aljanna. Nelaɗo ɓe jamɓe kisone mum maki kala ko ƴiƴan ilata e mum moƴƴere no e mum, mana baraji no heɓo e kala ko mari wonki. Eɗen gandi non woɓɓe a yi'ai no jogii bedi no jinda no luppo bareji yimɓe e hoore lawol, ma wara ñaariji yimɓe, ma wara gertoɗe yimɓe. No wodi yimɓe haysi gertogal goɗɗo firlisi ka dammugal maɓɓe ɓe helaygal koye ɗen, ma goɗɗo ƴetta himpare soppa nagge goɗɗo. ɗum ɗo fof ko piiji hawniɗi tindinayɗi angal yurmede e yorugol ɓernde. Si neɗɗo wayi non aray ko malki saɗo ka Allahu tabaraka wa taala. ɓe maki kala do newinanɗo sattiraɗo ka aduna ɗo, Allahu tabaraka wa taala newinanaymo aduna wo lakara wo. Kazalik ɓe maki kadi wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, kala wo surruɗo julɗo aduna ɗo Allahu surraymo aduna e lakara. Ene ɗe wawi surroyde goɗɗo lakara en wawata, ko aduna ɗo wawude surrindirde. On ɗum fanda ɗo surrindirgol wona wattoygol on tigi de ka yenade umbita. Ko fanda ɗo ko neɗɗo on ay akhfa wa ghatta, mana o suumi o suuɗi ellaji musiɗɗo makko e yimɓe ɓen. Mana ko fanda ɗo ko angal wirtugol goɗɗo, yani sitru fanda ɗo on ɗo naqiidu makko on ko won ɗum ko wirtugol. Mana kala yiwɗo ka julɗo wirti o suuɗi nden wirtere makko ɗon, o yanyaari nde, o sakitari nde, o weeɓitanari nde yimɓe ɓen, oɗo kadi satarahu llahu fi dunya wal akhirah, Allah surray mo adna e lakara. E gannon ko wiyete wirtere o hunde nde goɗɗo wondi ma feeñude e makko hara o yiɗa goɗɗo go yi'a sina an yi'uɗon, an on a gayni yiwde a andi sago makko na yo feƴƴuɗon, awa an kadi o ta feƴƴuɗon. Kono wallahi no wodi yimɓe nanay ɓe inna hayso ɓe tawi on tigi e hoore mayri yo deppo e hoore mayri, ɓe inna hay o tawi mo e hoore mayri yo deppo e mayri. Bal no wodi taw yimɓe wañoɓe ellaji yimɓe, ɗaɓɓitoɓe ella bani adama, ɗaɓɓitugol fi yi'ugol ella makko on, ɗum ko jikku kanɗo non. Bal ko ya hawro e ella makko on surramo, si tawi ko ella ka jikkuji ɓannamo laaɓanamo reedu wiya min de mi andi, seede mi andi a warri ni, mi torike ma non hulu Allah acca. O naafi kan yawgol sakita ellaji makko e gundoji makko, waɗi ha oɗo karamokojo wi ra'aytu kasiran min annasi kadhubab, mi yi'i ko ɓuri hewde yimɓe ɓen hande no waywa cooƴi. Yo gandi coongil yura'i bi aynayhi jurhal musab, coongil ko ɗaɓɓitata e neɗɗo kaka temmere makko nde woniri wo. Julɗo na yo wawwa coongil ɗaɓɓitangol julɗo ɗimmo mum ella e ka o hersirta tun
weñi tana ɗo yimɓe are mi holla on ɗon hooli o kono ganda o eɗon yiɗi o kono ganda o eɗon teddini o kono ganda o ɗum wona jikku julɗo non ngal ɗengal ɗon ngal sunna e joom maggal sabu ngal ɗaway on tigi sutra Allah on adna e lakara ɓe maki wallahu fi awni l abdi allahu ino e nder ballal jeyaɗo makko ma kana al abdu fanni on jeyaɗo ɗon fi awni akhihi no e nder ballal siɗɗo mum ko ɗum ɓe faandi ɗo yani annaka iza anta akhaka kana allahu fi awnika ma kunta tu'inu akhaka so tawi a laatike ɗa wallitade siɗɗo ma aray Allah kadi no e nder wallitagol ma wano wallitorɗa noon siɗɗo ma on Allah wallirte ɗum ko hombo e meɗen woni mo ala haaju mo haton jini wallitede mum no gasa goɗɗo inna joni marɓe jawle ɓen haaju maɓɓe ala e wallitede ko ɓen noon ɓuri handude e wallitede no gasa goɗɗo inna janguɓɓen ɓen ɗon no feƴƴi wallitede ko ɓen noon ɓuri handude e wallitede ma lamɓe ɓen walluɗaɓe a wallari ɓe waawi ko ɓen noon ɓuri handude e wallitede andi neɗɗo no woniri jon nema wo no nema mawniri e juuɗe goɗɗo wo ko noon o haton jiniri e tambitede siko gandal si neɗɗo heɓi ngal buyi o foddi e tambitede siko jawdi si goɗɗo heɓi ndi buyi o foddi e wallitede fiyotandi bun kazalik si goɗɗo laamike wona yo yimɓe ɓen jokku entereji maɓɓe ɗin e makko wowlangol mo tu welɗi fi no ñaamira mo koye ɓe ɓaɗo mo ɓe tindina mo hara ɓe hirsinari mo ɓe yaynari mo ka yaasi ɓe huɗari mo ɓe yennari mo ɓe dartaki mo ɓe ɓaɗodira e makko ɓe holla mo ɗo ko ellani si on warri nin jama on ɓittoto si on gerdi nin haray on toñitike awa kadi si on warri nin laamu mon ngu hittata fabil aks au contraire enen ga ɓattiɗo laamu wo kono ñaamira woni gerdude eno nangira ɓe wawi ɓe mari ɗuno probléme ɓen wona wallitagol laamu ngun fii no ngu gaynira ko ɗum waɗi hanki nin mi wi goɗɗo mi wi lagine no fokkitiri nin si o transition juuti seeɗa guinemɓe ɓen wirtoto sabu ɗo no feeñude tunki e ki ko hombo woni hombo e si juuti ɗo sendodiray few sendodiray sabu joni mo be joni ko course mo be no wadde course joni ko adodiro mo be e intérêt mum wona adodiro fi e moƴƴinka men wona adodiro fi no moƴƴira ko adodiro mo be yo ñaamu kum mum kum yo ɓe addu tum mi ñaama ɗum ko jikku lab kanɗo noon e bani adama hara yon tigi woopi allahu tabaraka wa taala o lorri hoore makko ɓe maaki wallahu fi awni l abdi allah no e nder ballal jiyaɗo makko ma kana al abdu fanni o jiyaɗo ɗo fi awni akhihi no e nder ballal musiɗɗo muɗum fanni hiɗa wallude julɗo musiɗɗo maɗa tentini ɓaawo makko hiɗa moƴƴinde mo haaju hiɗa dankanade mo hiɗa laaɓande mo ɓaawo makko allahu tabaraka wa taala kadi no waɗandema ɗum masalan o wayasi sa yiɗi e rewɓe makko e ɓiɓɓe makko ko haɗugol ɓe ko yiɗa kon jeeja ɓe jokkugol peewal e moƴƴere hara na argol ton holla ɓengure makko nden ko ɓe andano e ella makko yaynamo aybinamo cuuna ɓe makko ma wano wonirɗe nin woɓɓe meɗen fatike no acci jiwɓe ɗorotoɓe ara wallenɓe ɓe rese si ɓe heeɓi ande ka galle maɓɓe immoɗe darano ɗen ɓe ma woɓɓe kadi hara musidal mum ngal ɗuuɗaka saare ɗo si sifa ɗin piiji yani immoɗen daroɗen wallitoɗen on tigi kala wallitiɗo allahu jalla wa ala wallitotomo kanko kadi ko ɗum fof naate nder oɗo hadis selon no sharhirano mo e maaki on tuma nelaɗo maaki wa man salaka tariqan salaka nanguɗo ko jokkuɗo wonɗo wo wonɗo sabu o manɗo ko hashru ko mawsul ko wonɗo wo wonɗo kala wo jokkuɗo tariqan laawol ay dakhalahu o naati e ngol laawol wa masha fihi o yehi e ngol laawol ɗon yaltamisu fihi ilman himo wiƴƴito e ngol laawol ɗon gandal ay yatlubu ilman himo ɗaɓɓa gandal gandal hongal gandal ko moƴƴinira aduna e gandal ka o tawroya Allah ɗoni gandal diina o gandi buy sikkay si neɗɗo jangi diina hara yo windike baaso
si neɗɗo jangi diina hara o windike komojo, si neɗɗo jangi diina hara o windike joni tarduɗo, ko ɗum buy famata ka. Tewto heferaɓe wiɓe ɓen ko diina tampini aduna on, bal ko angal diina lorri aduna on, sabu ko angal diina waɗi yimɓe ɓen wa kulle ɗen. Ka diina ɗo kala jangu ka mana kaari no mari feere, kaari no hetti ɗum kaka muyango jeeya. On tigi memminoto tun seeɗa siko yaajuɗo feere Allah yaña ɗum o jokki diina o jokka diina. No wodi heferaɓe ɓaleɓe kirum keferako ɓe Allah yañani ka. An wodi kadi julɓe haɓɓan tawoɓe adna maɓɓe on kamɓe on sengo adna ɗo fo regiɗi. Donc diina watta goɗɗo baso, diina tardinta haqqil goɗɗo, bal diina avancina bani adama. ɓe wi kala nanguɗo laawol yaltamisu fi ilman himo wiƴƴito gandale mo ɗaɓɓa gandale ngol laawol, sahala llahu lahu bihi, allahu newinanayi mo sabu ngol laawol ngol o nangi ɗon, ma bihi sabu gandal ngal, tariqan laawol ilal jannati hanka aljanna. woɓɓe wi ha on ɗo bihi ha piɓon ɗum yaudu ilal ilmi, woɓɓe yini yaudu ila tariqi, laawol gandal mo nangi ɗum Allah foccanay mo laawol hanka aljanna. Laawol gandal mo nangi ɗum sabu gandal ngal ko Allah teddini fi gandal kon, teddini gandal diina, Allah newinanay mo laawol hanka aljanna. Ko ɗo anduɗen jaa ko gandal diina fanda e nder hadis on, sabu ko gandal hongal Allah rewirte ko gandal diina kam. Gande aduna ɗen ko wallitor ɗum, mo heɓi feere yo janguɗe o wallitora fi aduna makko, wono Allah wiiri non wala tanso nasibaka min ad-dunya. Si tawi noon heƴidata gandal diina e gandal aduna, aray walli gandal aduna gal science on janga diina kan, sabu diina kan ko fi pooma. ɓe wi kala nanguɗo laawol no wiƴƴito gandal diina e mum, sahala llahu lahu bihi tariqan, allahu kadi newinanay mo laawol sabu ɗum ilal jannati hanka aljanna. ɗo ɓe dari waɗo ɓe maaki wa majtama'a qaumun, si tawi wawon arika riwaya haray holli hadis on ko jokkodirɗo, haray wawon ɗo ko lil atfi. Si tawi wawu on arari ke ƴiyal, haray holli wonde ko hadise feere joni rawi on tokkidiri. Mi famodiri? Wa majtama'a qaumun, yimɓe moɓodirari fi baitin e suudu, min buyutillahi e cuuɗi Allah ɗin. Si wiyama cuuɗi Allah ɗin ko honɗi? Généralement ko cuuɗi dewe ɗin, ka juulirde e ka duɗal, ka jangirdu. Kono spécifiquement haray ko fanda ɗo ko juuliddaje ɗen, sabu ko juuliddaje ɗen mari nde inde buyutullahi. Allahu tabaraka wa taala tigi wi juulide ɗen baytullahi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki inna buyutallahi alal ardi almasajidu, ande cuuɗi Allah ɗin kawre leydi Allah ɗo ko juuliddaje ɗen. Idan wa majtama qaumun, yimɓe moɓodirari fi baitin e suudu, ɗum woni juulirde, min buyutillahi e juuliddaji Allah ɗen, yatluna kitab Allahi, hara hiɓe janga deftere Allah nden e nder num suudu e cuuɗi Allah. Yimɓe moɓodirari e juulidde ɓe janga alqur'ana, mana janga sellina ƴi'e ɗen faamino fiɗo ngon. Ndi qur'ana ko ulumuji ɗiɗi, ko tilawa e tafsir, ko wiyete ma'ani kon. Fannu be ɗo non hino mari fununuji calɗi calɗi, furu'ul funun aw fununul far'iyya, fannuji cateyankoje. Mo jangay tajwid, o jangay tajwid ilmu tilawa on, ko be o jangira tajwid on e principe ji mun ɗin e qawaiduji mun ɗin. Min hais al izhar wal idgham, on tigi jangore ton kadi e qira'at ji ɗin, sennidirgol alfazul qur'ana on, ɗen ɗe qur'ana alsunul qur'ana on, ɗen ɗe nelaɗo jangiri qur'ana ɗen riwayat ji ɗin, on tigi waɗay ɗum ɗon fof ka tilawa, fannu molanaɗo. Buy sikkay tajwid ko fannu ampeteɗo, kala mo finaka tajwid ko tongata andede wonde o ñembina woni ko awdita hunduko ngo janga, ko fannu jangirteɗo, ano fannuji ɗi fof jangirteɗo. Imamul Mihi ɓe maki ɗum ala fandi,
e maki wonde ko fannu jangirteɗo ka jami'il fununi mo abbike fannu on ko ha o janga hatta yatlu alayna o jangi e dow men en nangaymo. tafsir on kadi o jangire kañum e asbabun nuzul khasa'isul makki wal madani o jangide ton nasikh wal mansukh e ma'anil ayat e sifano ɗin piiji ɗon e munasabat ji ɗin ɗum no fof kadi jangidete e ko wiyete kon fannu alquran on. ɓe wi yimɓe moɓotako e suudu e cuuɗi Allah heɓe janga qur'anare nde yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum eɓe jannidira alquranare nden hakkudeji maɓɓe wa yatadarasunahu bainahum eɓe jannidira alquranare nden hakkudeji maɓɓe woɓɓe no fiina woɓɓe no dartina woɓɓe no rewtano. yimɓe waɗata ɗum illa si wona nazalat alayhimul sakinatu telloto e dow maɓɓe ɗum woni cippoto e dow maɓɓe deƴere Allah nden. as-sakinatu ma hiya woɓɓe wiyay ɗum ko tumaninatul qalbi woɓɓe wiyay wanshirahu sadri. tumaninatul qalbi ko deƴere ɓernde wanshirahu sadri e yaajugol fondo. to gandi si tawi deƴere naati e ɓernde goɗɗo fondo on yaaji haray o ɓuttini ka ene ɗo sikkude neɗɗo si tawi yalti bimbi kala mo o yiɗi nema ɗum mettaymo ono e jam. si neɗɗo woni kanko ko heɓi o sago makko na e goɗɗo go heɓu ko goɗɗo heɓi o sago mum iwa e juuɗe on ara e juuɗe makko o fawtoto oɗo woni yangiɗo. kala daɗuɗo ɗum nden nawnare ko wiyete maradul qalbi kon gañanendi haasiɗi e konnagu haray o woni fawtiɗo yalla fawtiŋen. si tawi tun a yiyay moƴƴere e goɗɗo weltoɗa a yiyay tun ɓittende e goɗɗo yelanoɗamo yo seedu e mum a woni fawtiɗo ɓerde a woni mustarihul baal a woni neɗɗo fawtiɗo alhaali ko ɗum wiyete sakina. yimɓe alqurana ɓen Allah waɗanayɓe ɗum ka ɓernde maɓɓe ko ɗum waɗi a taway kamɓe ɓe nawlidirta ɓe haasodirta ɓe konnodirta. o wi wa ghashyatumur rahma suddayɓe kadi yurmede Allah nden. warrahmatu huna yani rahmatullahi azza wa jalla wa hiya ridahu welaye Allah on bimana suddayɓe yurmede Allah nden ɗum woni welaye Allah on tabaraka wa taala. wa haffathumul malaika malaika ɓen kadi aray huttaɓe ono waɗirɗen nin kuruwol hiɗen jangude diina malaika ɓen aray waɗa kurunji ɓaawo meɗen ɓe hutta en amoɓiɗen ɗon ɓe aray ɓe mawɓo ɓe waɗa ranji ɓaawo meɗen ɓe huttita en. ɗum noon ɓe wi'i julasa'ul malaika o julasa'u rahmatillahi joɗoduɓe e malaika ɓen ko joɗoduɓe e yurmede Allah. ko ɗum waɗi no woodi nokkeli ka tawata siɗa andi bindi ɗin ma hiɗa nani ko yewte kon a neɓata ɗon mo naati e hurgo ɓay malaika yurmede natta ka hurgo wona ya neɓu ton huntuwaju tinna yalta ka makiti anduɓen tigi 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 si ɓe naati ka marché ko yiri ko haaji maɓɓe woni mum kon ɓe sotta ɓe yalta sabu ko batirɗe cheytanuji. ka masbala ka mana ka kirsirɗe ka batuwarji ma ka kombosji si a yahi ɗon fi haaju ƴettu haaju o yalta ko nokkeli itata malaika yurmede heewa yahude. en andi ɓe wi sab'atu buyutin la yadkhuluhunna al malaika cuuɗi jeeɗɗi malaika natta e majji wano suudu ka bare laaru ne'a e suudu ka taleru wenga ka talen tappata e suudu ka bawle coofe ƴetta sorna e ley danki ma ombira miran joɗɗina e suudu ndu juuletake e nder muɗum e suudu ka photoji yowa photoji wiyete ko zawatul arwah piiji marɗi wonkiji imma no lesa estatiji joɗɗina ma photoji no tira waɗa cadre je yowa ka gimɓe malaika yurmede natta e ɗi cuuɗi few non. ko ɗum waɗi sa hewteɗi nokkeli yeru haaju mo aranɗa o wuggo e moɗa ɗon. amma juliddaje ɗen si tawi yimɓe ɓe gayni joɗade no jangude qur'ana hiɓe andetude Allah tabaraka wa taala aray hutti suddira ɓe yurmede makko nden malaika ɓe gara huttitaɓe wa dhakarahumullahu fi man indahu Allahu tabaraka wa taala janto fi maɓɓe ka ɓen koneli malaika wonɓe ka makko bi mana si yimɓe ɓe moɓike ka julirde Allah heɓe jangude diina maɓɓe kan Allahu tabaraka wa taala ewnoto malaika ɓen o inna halummu ilayya areɗo
unzuru ila ibadi, ndare jiyaɓe Allah ɓen, jiyaɓe am ɓen. Landanelan sheytane o wino ɓe yeddelan e hinnon hiɓe moɓi fi am, mana Allah hirsina iblis gelike Allah jantotoɓe ka konedi malaika ka makko. ɗum noon hiɗen andi Allah si jantike goɗɗo mantorimo haray o malama. wa zakarahumullahu fi man indahu haulai alqawmu allazina ijtamau fi lmasjidi yatadarasuna kalama allahi azza wa jalla. ɗum ɗo ko mari ɗi moƴƴereji ɗo, nam ara nun ɗum ko honɗum cippagol deƴe ɗe, suddirede yurmede, batidugol e malaika e Allah mantude ɓentigi ka ko neyli malaikaɓe ka makko, o mari ɗum ɗo ko yimɓe moɓotoɓe fi alqur'ana, moɓotoɓen bata batirɗe fi alqur'anul karime on. yo Allahu subhanahu wa ta'ala waɗu en ɓen.